Het nebel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon oni khopa tunin zong Vannoi munchung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Tuni March ni sim som ni ho a Vannoi Thusoh chung ke Lakhom phabam hom Syria gamsunga thabia boina angsan ke na chunga nidan somli lege sungin numeile chapang jasagi la somli langa pannan mi sangkha chunglam in thina anatu tawben hi ke boina hi Syrian security force tele Syrian president Louis Basal al-Assad pampi alawat mi te ho ke ka aso hin boina hi Assad pampi sing alawat namhlom ho latakya gamkai sunga jablet mona anake bulu humzi ova hungki tha apat kit hi akiti gamsunga kon asat vai hom sulha anahia anazam mangzo thathumzo betma Thusoh hi gamsunga islamic sa khoto kito vai hom te adinga hlo sarum ta kha chu hin adia sunni muslim hogut ho lohin phula na a alawat mi te chunga hi buluna ha ta achi la pi u hi boina sin latakya vela nitin ngai chan ho mu zo hi tapon chule kolphmei wa tuile damdoi ho a asal he jingtai akiti Thusoh chunga Vannoi gam hon phamu asa naw apong un kingo ana chunga independent investigation achi la nam kha su chimit na dinga na to no nei ho chunga dan ta a hi na di in a ho sa ve akiti European Union in Union a panglo lungel ki ba api chamthat gam ho zong galman cha su pung nading to gona pan sa ding phat sa na nei vin hi European Council President Antonio Costa in asaina lungel ki ba api adia Turkey, UK, Canada, Norway, Ireland pan na NATO gamhon galman cha simle lamdo na thua ki tho khom na neya chule mabana Ukraine ki tho pin zong nei di in phat sa na nei vin hi European Union Permanent Structural Cooperation PESCO framework hondo na anay nawa third party jamhat gam hozong apan thaina ding in kot hongun United States Norway le United Kingdom gum ho hichikin gona chupan ala thaina ding un lampi ahong e hilla tu chanhin European Union gam ho sunga defense project chanchin ding a ke hongna anei jingna lai ovin hi France le Germany in hichi European Union defense industry adinga dangka euro 150 billion propose ke bola chunga ngaidan ke kalna anei hlon in Germany in chamhat gamdang ho atia UK le Norway in pan ala na ding in team na anei sin hilla France in sumla pai chu European gambung sunga kon kisin gaman cha ho chung bawa mande in ange e hichi galman cha lama atha bia ki chomding a European Union in to gon anei hi adia US in gam kai sunga kon ki kang setting angai to kilan a chablat gam ki loi hom hodinga kulta le alo thailo khana achi la pi ku do hi achung chona US in anaki gongsa military exercise ho tailo adang se maban a NATO gam ho to anei khom ta alo dingwa thulu na anei ta adanu nutin to so chun ata do vin hi North Korea government cha simle lamna lama amachal jingnaw khanin gamsung sapaiti adinga kisimban lai nuclear submarine North Korean lamkai lubo kim yong uin avat lai lim gamsung Thusoh Lakhom mi hon anaso do ove keep in submarine chu nuclear power strategic guided missile submarine thina na pongdo in hi hegel na nei ho seidung zui izin submarine chu ton sangup mapa sangsagi chana gi ding in asejon chule nuclear government cha akibu thei misar som chunglam apo theizin asui do ove khulchil na nei hon submarine Russia te ki thopina wanga asem u hiti in aging cha ovid hi United States le South Korea to akika o hailo jingna chunga achi sa 2021 kumkimin gamsung government cha ha ta su punga macha pidin tiana phondo to keman hiding a gincha na hin bana to laita United States le South Korea in military exercise anei hom than laita hitabang amachal naw hi gamte ni mudinga ahin so do hiding in ta san hi US President Donald Trump gan hozo se torsen Russia in Ukraine gamsunga hata bom hi khumna achi la opyuvin hi Russia in ballistic missile drone le cluster bomb ho manchan Donax gamkaya
Dobro filia tang Aheloute nuvin hi. Russia in Ukraine gam kai sunga la azona anai zing uvin anisia Ukraine mi thile ki su kha na to ki bezing na laizin hi. US President Donald Trump in kidouna hi haisan hi a chamna do na dinga ki ho na hi agang theipe na a China hi sa dinga anange ahin iham ja Russia in na sa lova akoile masanga sa nga khauta sanction phon khoma tariff songsang ta akal sa dinga anagi hi. Alangkana Ukraine President Volodymyr Zelensky in US to aphalam ta ki ho do na thini dinga pan ala zingin babana chamna do na ding a kho sa le e akiti dunia ding in Thusoh hilson'in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe